Abanyarwandakazi banyita Manishimwe Isaac, natunze miliyari, nabaye umusirikare, ndi umunyamujyi w'umutaboneri. Igihugu kigira abataboneri barenga 20, ariko dusigaye turi abataboneri batatu n'abana 12. Banyita Isaac, ndi kuvugira kuri umurongo wa YouTube witwa Amuza TV. Turashaka mukore subscribe, mujye mumenye ibiganiro byacu. Twe turwaye indwara twa depression, ariko tugira n'ibintu by'ibiganiro byiza byo gusetsa abantu kugira ngo bakire kanseri barwaye. Ibisanzwe Amuza TV show nagarutse dere nabazaniye wa muntu wundi none twari turi kumwe hano. Ntabwo namuvuga izina n'umudarongira yefu ibisanzwe, ntabwo navuga izina umuntu mukuru nduta. Wabwira abantu badukurikiye bakurikiye Amuza TV show n'abari hanze bose badiaspora bose. Abanyarwandakazi banyita Isaac Kabananga, mfite imyaka 50, mfite abagore 3 n'abana 12, mfite inshuro 3700, ndi umunyamujyi, ndi perezida w'abafana ba Rayon Sports nkaba n'umuvugizi wabo. Okay, none ndajya ko tuganira, urumva ikintu bita indaramabuno ucyumva gute? Indaramabuno urayizi? Indaramabuno ndayizi kuko ntabwo warongora abagore 3 n'inshuro 3000 utayizi. Ni abagore ushobora kurara nabo ariko bikarangira nabi kandi bakubwiye ko ari beza. Niyo ndaramabuno. Abana bumva indaramabuno ni ubugari bafata ukuntu bagashyira hagati y'amaguru. Indaramabuno ni umugore murarana ugira ngo muri kumwe, mu gitondo akakoreka ko ari umutaboneri. Kara gatsima se numva bashyira hagati y'amaguru, iyo bakaguha bita biturumbuka ugasanga. Kara gatsima kabari sawa, ariko mu gitondo ashobora ati ni 50 uri bume kandi nta n'inote y'igihumbi ufite. Ariko se renze ubaza cyane indaramabuno koko urayemera ko nibyo cyane by'amagambo by'abantu? Ndayemera yewe. Ibaho ubwo bayiguhaye nyine dore no kuri za gahunda wapi byarangira arakuyobora gutya. Ibaho kubera ko natunze miliyari ishirwa mu bagore. Miliyari abagore barayikuriye yose iragenda ni miliyoni 100. Kaka moto wari ufite nakubara gatwara. Akamoto wari ufite natunze amavewite n'akamoto ni byose, umusigaye ngenda n'amaguru. Sigaye n'amaguru. Uno guteka bayiga kugira ngo ugere mu kazi. Na moto arigeze zitanyishuka kuko n'amazi. Nase ko rwasaze bakumva basize zagenda gutera. Bakuzeho umuntu watunze amafaranga. Sugusara narazezengeye. Ariko akubwiye ko igitsina cyo cyagutwaye umutima, ukunda igitsina byata. Igitsina cyo cyamumbeshe imbere. Kuri igitsina. Bazakigutera ku gahanga kuba arahimbwiye si ukunda igitsina byadanje, sinzi ko uzatera imbere ko ukunda hagati y'amaguru. Wazakije. Kwambwe ko wasengaga mu Adventiste kugira ukakira Imana n'agakiza. Muvandimwe munyamakuru, umbabarire winera ibibazo bya kabiri, uri kunyongera depression. Ufite akabaro kenshi cyane. Ufite akabaro. Rero yagiye kuzagukorera ni wemera gukizwa. Ngenza kugura imodoka, urumva mujye gusabira, urumva musabire ngure n'imodoka wongera ukizwe ujya gusenga kabisa. Bakimana gakiza. Urabyebe ntabwo byebe. Binyemerere. Abantu badukurikira diaspora bari hanze ba diaspora badukunda, urumva impamvu batumye nakambabarira ba diaspora kumva hanze. Bavandimwe, kigeze indwara ngwaye bamwita depression gure ngo n'agahinda k'ibyo wabuze. Miliyari narayibuze, abagore ndababura, ndafungwa, nta muntu wansuye. Ndavugana n'umugabo bita Paul Wamugambira ku Kibuye, ari muri Canada Montreal. Ndavugana na Imamu ari mu Bubiligi. Ndavugana na Idimo twabanye ku Muhima dusangira ibikoco, ingurube y'ibikoco ari muri Norvège. Ndavugana mushiki wanjye Liberta Vivi twarokanye jenoside hariya i Bugesera i Gashora. Ndavugana babwire n'abadiaspora bose bansi, abari muri Malawi, abari Capo Delgado muri Mozambique, abari Eoze mu nyumve
abanyamujyi nkatwe ntabwo twatoragura amashashi. muzadufashe umunsi umwe Imana izadutabara, muzaduhamagara mudufashe. Inomero yanjye ni 0722558681. Mudufashe mwana, tugiye gusara wangu. Reba kubona umunyamujyi nkanjye wavukiye ku uri gutoragura amashashi Kimisagara Nyabugogo, nguriya muganga yaza atunze miliyoni ngo gutoragura amashashi. Mwese muri Burayi mwaraciye amaboko yanjye mwana, mwaraciye amaboko yanjye kuzira ry'Imana. mudufashe